Kia ora te iwi e haere ake nei I te Karere. No te rāne I o kawa I te whakamānawatanga o te whakahoutanga o te Puea Marae ki roto I te tonga o tāmaki makaurau. Nā Mariameno Kapa-Kingi tētahi tono aukati kōkiri ki te kōti teitei e wero ana I tā Te Pāti Māori pana I a rāua ko tāku te Ferris I te noema. Whai muri ho I te hia marama o te kaia kiri I roto I te whare o te Pāti Māori. Nā ka riro mā Ngāti Whātua Ōrākei te hautapu a motu e manaki a te tuanga huru o Huarere, horua mano, huru e te kau mā ono. No reira kei ngā kōtihi maunga o te motu tēnā koutou katoa. E hia tau te marae o te puea e manaki ana I ngā tāngata me ngā kaupapa o te hapori o te tonga o tāmaki. No te rānei I o kawa I te whakamānawatanga o tōna whakahoutanga me tōna whakapuaretanga anō kia haere tonu ai āna mahi nui a ngā rā o a pōpō. Kei te kawe te marae nei I te ingoa o te puea he rangi o Waikato, he wahine rongonui mo tana whakapaukaha ki te kiingitanga me tana whakaruruhau I tōna iwi I etahi o ngā tau uaua o tēnei whenua. Hei tā ngā whakaritenga o te rānei, he whakapūmau anō I te whakapapa, e rangi tā miro ana I ngā whānau kei roto o tāmaki e noho ana ki te umanga o Waikato. O tira he whakahonore hoki I te manākitanga I rongonui ai a te puea te wahine, a te puea te marae. Moroki noa nei, Anei. I te ata nei puta mai ai te rā ki runga I tēnei huihuinga hapori ki māngere. Ko te hitori te pūtake o tēnei whakatuwhiratanga mai anō. Kiau nei koe nei te ātāhuara wātu o tēnei rā. Ko tai mai te katoa, ko hoki mai katoa nā marae ki te hono. Ko tai mai rātau mā nā kanohi kua ngaro. Kei ko nei nauri, ko haere katoa mai ki te whakanui I te rānei. Ko rua tau ngata tau o tēnei marae e kapi ana, ana ko rite a te Puea Marae te pōhiri anō I ōna iti, I ōna rahi, ki runga I tōna marae ātea. Nā kore raua e tō tātou marae I te wharana ki te awhi atu ki ngā iwi I roto I tēnā wā, mai tērā wā tairawa mai ki tēnei wā. Koe no koe nei taku hari. Ka koe nei te marae e manaki nei I te tini me te mano. E ono te kau ngā tau kua pahure mai te tuwhiratanga tuatahi mai o te Puea Marae e tā Bernard Ferguson, te marae noho taone tuatahi, no roto mai I tāmaki. Nā taonga o rātou I hinga I mate mai I tō mātou marae tuatahi. Anei nā kanohi, ko tai mai, nā mea ko ngaro atu, ko tai mai nā kanohi ki te hāpai I te mahingatanga o tēnei marae hou. Ana I tai mai hoki tō tātou ariki nui kuiri ngā wai hono I te pō ki te whakanui I tōna tupuna kuia. Ko tai te kawarua ki runga tō tātou marae. Ko hari te kōtaku ngākau ka tai mai rā tō tātou ariki nui kuini ngā wai hono I te pō kia tāngia nei te kawa tuarua ki runga tō tātou marae. E hara noa tēnei tūwhiratanga I te whakakapi I ngā mahi āringa, engari he tohu anō I te haere tonu o ngā kaupapa manaki o tēnei marae ki te huhua e noho ana ki tāmaki. I te matarawa e nei whakatika hanga I raro I te reini o tō tātou kingi tūheitia. Kingi o te kotahitanga. I nā nei I tēnei rā, ka whakarewa ko tō tātou ariki nui, kuini ngā wai hono I te pō. E tūana a te Puea Marae hei pau whakamahara kia te puea herangi e mōhio whānui te ana mo tōna maia, tōna ngākau aroha, me ana mahi ki te hiki I tōna iwi, me ana moko puna maha.
Nāna no te puea I whakatupu mai tōku nei whaia a papi pokaia. I tōku haerenga mai ki konei, ka haere mai anō te puea ki te whakatupu ki te noho mai ki takutaha, kia kitengia mai pēr, kia tupu tika pēr tēnei mokopuna I konei. Ko mātou nā tamariki, nā mokopuna I haringia mai, kia tupu mai mātou, kia kite tonu mai te ui o tāmaki kei konei nā mokopuna a te puea. E te tupuna kuia te puia, e ora tonu ana, tō kaipapa, mahi a te mahi, hei paenga mo te iwi. Nā reira, Scotty, hoi anō kei takutaha I tēnei wā ko tētahi o ngā korokoro tūi o te whai kōrero me kia, paparahu papa, e mihi ana kia koe. Kia ora na wātu. Taku pātai tuatahi, tēnā kororo mai te hitori, te hononga o te puia ki tēnei wāhi o tāmaki. He ko tuitanga I Wāhanga nui a ngā puhi me Waikato o tira te kingitanga. Ngā whakaheke ia te kati rau ko Mātire toha, ka tā mai ki runga ki tō mātou tupuna whaia kia tūra, ki tāna tamāhine kia Sophie, au tira ki ngā mokopuna o tēnei rā. No reira he nui ngā tū honotanga o tēnei kāinga ki te taitoke rau, o tira ki a tainui waka whānuita. Ai, nā reira, I ruti tō kōrero I kororo mai koe mo te houhou o te rongo ki Wāhanga nui o tainui me ngā puhi, tēnā kororo mai mo te. I te e rua rautau ki Murine, I haere mai a hongi hika me ana pū ki runga o mā takitaki, ki te kōkiri I te pakanga kia te wherowhero. Ka mutu whawhai atu whawhai mai, engari ko te taunga o te riri ko te rongo mau. Ana ka mutu I ho mai te karanga tamāhine a hongi, a Mātire toha, tamāhine nā rea wā, hei wahine mā te kati, te teina o te wheropero. No reira, tērā whakapūmautanga, kaore pēr nei he pakanga I muri mai o tēnā hohou I te rongo. Mihi ana, taku pātai whakamutunga, hea te mea hira o ngā kaupapa pēnei I tēnei. Kare kauana he tū pāpaku e takoto ana I te roro o te whare. Kua tāi mai ki te kaupapa ora, kua tāi mai kia kite atu I te mene o ngā kanohi o ngā iwi. Kua roa te whānau o tāmaki e whakapau kahana kia tāi mai ki tēnei rā, no reira e mihi ana kia ratu. Kua roa hoki te kingitanga e tūmanako tiana kia hou anō te whare tupuna o te Puea ki runga I tō tātou marae. No reira ko te whakahira, ko te kite I a tātou tamariki me o tātou kaumātua e ngā tahi ana te harikoa I te tehi kaupapa. E mihi ana kia koe pāpā, tēnā koutou. Hoki ana kia koe, Scotty. Hoi anō rā, I roto I ngā miniti tata nei, ka puta te whakatau a te kōti e pāna ki te tono a Mariameno Kapa-Kingi I a te whakatakotoria e ia inanahi ki mui te aroaro o te kōti teitei o te whanganui a tara. Ana, I hāpaiti ake e te kai whakawā o te kōti te tono a Mariameno Kapa-Kingi kia hoki anō ia ki te Pāti Māori. I toa ia e te kai tōranga pūtū motu hake nei e Kapa-Kingi, te prehitini o te Pāti Māori a John Tamihere ki te kōti me tōna hia kia hoki ia ki te Pāti Māori I mua I tā rātou hui ātau ki roto o Rotorua. Hei tā kai whakawā Reddit, hei te marama o Pēpuere a te rātou, ka hohonu ake tāna whera ake I tēnei take, kia ki te ihoai mena e tika pū ana kia hoki anō a Kapa-Kingi ki tōna tūranga I te Pāti Māori, engari I tēnei wānei, kua whakaia ki tāna tono, kia hoki anō ia a Mariameno Kapa-Kingi ki te Pāti Māori. Nā, I huri te one I te rānei, hei tohu I te tīmatanga o ngā mahi e tūmai ai te kura hauara, kura rungoa hō o te whare wānanga o Waikato. Nā te kāwanatanga te whakaaro o tira te whakahau, mō tēnei kura rungoa hō nei, I rama kākāriki I te tīmatanga o tēnei tau nei, koe tuku rātau te kāwanatanga I te 83 miliona tāra ki te kaupapa hei tautoko ake I te 53 miliona tāra e puta ake ana I te whare wānanga o Waikato. Ko te wawate ia mā tēnei kura hauara hou nei, ka whai tēnei whenua I te 120 tākuta hou ia tau atu I te tau 2028. E whātau te roa o te hōtaka ako. No te ata nei I tūai he hui o kawa, motu hake anō rā
hoki hei tohu I tēnei rā whakahirahira te timatanga o ngā mahi. Today, I salute the courage and the commitment of the National Party. And at the same time, I also want to say to Simeon that while you are continuing to remove treaty clauses from legislation, we are in this region committed to building back prosperity and to trying to build a new kind of dynamic, which is we need to get on with the job. Ka pai o kōrero tuku, hoi anō rei tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga ka riro mā Ngāti Whātua Ōrākei. Te hautapu a motu e manaki a te tuangahuru o Huarere, 2021. E tiwi kia mau tonu mai koutou, kia rongo ake ai koutou I ngā whakamārama. Taki hoki mai anō ki te Karere, ka riro mā Ngāti Whātua Ōrākei, te hautapu a motu e manaki a te tuangahuru o Huarere 2021. Koe nei te hautapu ka whakapāhotia ki te motu whānui hei tohu I te mātahi o te tau hō ki o te aroa nei, ka tū ki takaparawhau. Ka amahitahi a Ngāti Whātua Ōrākei, a rāua ko te manatū ahurea, ki te amo ake I te hautapu nei, o tira ki te ata whiriwhiri hoki I te kaupapa mō Matariki o 2021. Kua roa, a Ngāti Whātua Ōrākei e manaki ana I te tini me te mano ki te pokapū o Tāmaki Makaurau, o tira ki takaparawhau tonu. Hei tā rātou he honore nui mō rātou te hāpai ake I a Matariki o 2021. Nā, kei tā tātou tangata, kei a te Ōkiwa McLean, ngā tai pito pito o te wā. Tēnā koe te manahau o tira e te motu whānui e whakarongo maina. Ka tahi anō, ka whakatauria e te manatū take ahurea o tira, e te mana whenua o Tāmaki Makaurau a rā e Ngāti Whātua, te kōrero e meana, ka tū te kaupapa o Matariki a rā te hautapu o Matariki ki konei, ki runga I te whenua o takaparawhau hei te tau e tū mai nei. Nō reira ka riro mā Ngāti Whātua te kaupapa o Matariki e raupi hei te tau e tū mai nei. Hei tā rātau e hara rātau I te tauhou ki te whakahaere I kaupapa pēnei rawa te nui, pēnei rawa te mātotoru, pēnei rawa te hirahira. Skari, nō reira, he mea nui mō Ngāti Whātua, a rā ko tōna kaupapa matua hei te tau e tū mai nei, a rā ko Matariki here ngā waka, a rā kei roto tonu I tērā o ngā pepeha tauaki kōrero, te kaupapa o te kotahitanga, a rā ko ia hoki rā te kaupapa nui o Matariki tau atu tau mai. I kōrero ahau ki ngā mana whenua, anei wā rātou kōrero. Wānanga tahi mātou ki Arangi, ki e tahi atu mātanga, ka hua mai tēnei kōrero Matariki here ngā waka. E hāngai ana, kia mātou e noho nei ki rungo o Tāmaki Makaurau, ka eke te kōrero Tāmaki here ngā waka. Mai rā no tērā huatanga. He nui ngā hononga o ngā waka katoa ki konei, o tira I enei rā, kei konei te mahi a te tangata, kei konei ngā waka o te ao. It's a gathering of all people coming from far and wide, not just from Tāmaki. And so we enjoy that hosting of it, and we're just really privileged and honoured to be asked to host the national one next year. It's going to be a scale up from what we normally do, but we're ready for it, we're prepared for it. Tuia ki tēnā ko Matariki here ngā waka te tau tuarima e tū nei te kaupapa te rā whakanui I a Matariki I a puanga hoki me te aha he nui ngā poronga pūtea kua whakahaere hia e tēnei o ngā minita take ahurea rā e Paul Goldsmith I kōrero atua hau ki aia I mua tatāke nei me taku wero I aia mō wētahi o ana whakataunga kia tahuria ke tātou. Well, that's something that we always have to work our way through. The previous government was very liberal with its funding, and we're obviously in more straitened times, but we're very confident that there are enough resources to ensure that this continues to build in momentum. And I think what we're seeing is particularly many marae around the country and iwi seeing this as something special that they can build on. Engari ko te aronga matua kia whanake ai te mōhioranga, ki roto I te hapori nei, ki te kāinga nei o tātou whānau.
kātahi kārua ki te tūhono anō, tērā hononga ki tō tātou taiao. Tātou, ko mātou tēnei e noho taone ana, kua mutukirina tērā here, tērā hononga i roto i ngā tau. E te motu whānui nau mai e rarau ki tēnei o ngā hōtaka o te karere atu i konei i taka parawhau i raro i ngā manakitanga o Ngāti Whātua Ōrākei. Kei tōku taha i tēnei wā no tātou te whiwhi, kua whirinaki mai, kua whaiwāhi mai, te tangata kei te ihu o te waka mō te kaupapa o Matariki me Puanga, arā ko rangi mā tāmua e te rangatira tēnā koe. Ana, ko tohua, ko tau te karanga, kia tū te hautapu āmotu ki konei, ko tōna kaupapa, ko Matariki here ngā waka, heha te uho o tēnei kaupapa ki konei ki tāmaki makaurau a te rātau. Mohi o tātou, he nui ngā iwi no ngā tōpito o te ao katoa kei konei kei tāmaki e noho ana. Tērā te whakatau ki tāmaki here ngā waka, no reira kua tīkina mai tērā kōrero, kua panonihia kia Matariki here ngā waka, kia mōhio te motu whānui, o tira te ao whānui. Tēnei kaupapa, he kaupapa mō ngā tāngata katoa e noho mai nei ki Aotearoa. No reira, nau mai haere mai ki te whakanui te kaupapa o Matariki me Matariki here ngā waka. Nā, kua tataeke ki te rima tau tēnei o ngā rā whakahirahira e whakanui ana e te motu whānui. Ki o whakaaro, heaha ngā te whanaketanga o te kaupapa mai anō i te mea tuatahi takarawa mai ki tēnei mea. Kei tiki te ahau o tira tātou i te parawera nui o te kaupapa. Kei ngā wāhi katoa tēnei kaupapa, Matariki mai, Puanga mai, Autahi mai, ko ngā iwi Māori kei te whakanui i a Matariki, me ngā iwi Pākeha, ngā iwi katoa Aotearoa. He kaupapa whakakotahi a tātou. Ko ira te tino, i kōrero mai koe mo te matu, te uho o te kaupapa ana, ko te whakakotahitanga, tētahi āhuatanga nui o tēnei kaupapa. Nō reira, kei te kite ahau, kua hora te kaupapa, kei te koa hau i te mea ia tau. Ka noho tahi te iwi ki te whakanui i te putanga mai o Matariki. Akene pia he pātai whakateka tēnei. I whiua e hau te pātai ki te minita mena ia ka whakangao pūtea anō, pūtea hou ki te kaupapa nei runga i te mōhio. He mea haukoti eia tētahi wahanga o te pūtea i te tau e rua tau ki muri ki Wānaka. Heha ohiahia, kei te māko, kei te tau rānei tō wairua ki te pūtea e whakawhiwhi ana ki te kaupapa nei. Ahakoa heaha te kaupapa, kei te pīrangi ahau kia pai kia tika te nui o te rauemi o te pūtea kia tutuki pai te kaupapa. Hoi anō, he pai tērā pātai mā te minita pia tērā pātai whakautu i te mea ko te wāhi ki au, ko te wāhi ki ngā tikanga ki te kaupapa, engari te taha ki te pūtea, o kei tari kē tērā kaupapa e hoa. Nō reira, e kore au e whai wāhi ki ngā kōrero mo te pūtea. Engari, me pēnei pēr te kōrero, ahako nui te pūtea ahako aha, ka me ūtonu tātou ki te kaupapa nei. Me ūtonu tātou ki ngā mahi ao tātou mātua tīpuna, kei noho ko te pūtea hei rangatira mo te kaupapa. Hoi anō, he mea nui te pūtea. Ki te kore he pūtea, ka uaua. Engari, tātou te Māori, kei te mōhio tātou ki tēnei mea te uaua. Nā, ka tahi anō koutou ko tō tira ka hoki mai tahiti te whakanui tērā kaupapa. Heaha te kaupapa i Huarere i koutou ki reira. I haere mātou ki te manaaki i Matari i Nia. Ko ira te hararei tuatahi ki Tahiti nui. Te manaaki a rātou me rātou kaupapa whakanui i Matari i. He hoa, mō te whakanui ka reitu atu i ngā tuakana kei ngā mautere. Te wāhi ki ngā mea tapu i waiho mā ngā tohunga.
me te toko iti noiho. Engari, ka tai ki te kani ki ngā kaupapa, kani ngā waiata, te kaitahi, ngā kono he te kare tu atu i a rātou. No he akoranga nui tērā, mō tātou te Māori. Ētahi wāgai te tapu nā mea katoa. He tapu. Engari, i ahu i haere mātau ki te kāinga o te tapu. Ki tapu Atea. Ka tai ki reira, a ko rātou kei te whakanui. Ahako o te tapu o tērā wāhi, kei te mautonu rātou ki tēnei mea te noa, me tēnei mea te whakanui. No reira, koira tētahi akoranga nui, ia mātou i reira. Hoi no i tai ki te manaki i te kaupapa. E takuranga tirarangi, tēnā ra wātu koe i whai wāhi mai, ki te tuku i wēnā kōrero he whakarongotanga ma te motu whānui. He te rangatira, tēnā ra wātu koe. Ana, ko e te motu whānui, ko a tutuki te kaupapa i konei, i raro i te ngā whakahaeretanga o Ngāti Whātua Ōrākei, ka tū te kaupapa ki konei hei te tauhau e tū mai nei, o reira, kia mau tonu mai. Te o kiwe mihi ana kia koe, ko rua tahi ko rangi NRL Magic Round 2026 mātāmua. Mihi ana kia ko rua tahi, Puea te kaupapa, Matariki, Herenga waka, hei te hūrai o te tau e tū mai nei. Ka tiha e tiwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ko ngā Huarere o te wā. Kia hei ake te titiro ki te rangi me ngā tohu Huarere mo ngā rangi whakatā. Mai te puea Roro hamai oringa Ki te api ki ngā iwi Tu mai te puea Roro hamai Tino paki ki tika māui, koe nā tātou kōrero mō tēnei rā, hei whakarehu ake i te Karere, ko te whakatūwheratanga o te marae o te Puea, e ono te koutou ki muri nei, mātaki hia mai. Te Puea, aha kua no tā, aha kua koira. Takurata tike, whakaruru tota.